turagushimiye kuri tariki 12 twadushiriyeho uyu munsi ukira umunsi wo kwakira inyishu, umunsi wo guhindurirwa amateka kandi turi imbere yawe. Twaje kugira ngo utugirire neza, twaje kugira ngo dushikane twemeze ko turi mu gihe cyacu, twaje kugira ngo inyishu zawe zigaragaza ku buzima bwacu, twaje kugira ngo dukorere ibitangaza. Urakoze Yesu, urakoze urakwigirwa, tugukoreye amashyi menshi akivana mu kigobe n'abigishwa biwe muri Yesu Kristo ugomba gukora muri kino kibanza n'ishingiro nyinshi. Mwene Tibari yitwa Barutibari umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira, yumvise n'amatwi yiwe ko ari Yesu Kristo Umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi, girira imbabazi, girira impuhwe, girira akagongwe. Abantu benshi baramuzibiranya, yumve neza, abantu benshi baramuzibiranya. Ceceka, reka kuvuga izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo si uwawe, ariko arushiriza cyane gutakamba, arakomeza aratakamba ati, mwana wa Dawidi, girira imbabazi. Yesu arahagarara, amaze kumva iryo jwi, yari kure cyane, arababarira abigishwa biwe ati, mugende babagara iyo mpumyi, baribwira bati, humura va hasi, araguhamagaye. Nayo ita impuzu yayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko gukorera iki? Ino mpumyi iramwishyura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda kwizera kwawe kuramukijije. Acarahumuka, amukurikira ku nzira. Amen. Amukurikira ku nzira. Ikibazo dukunze kugira ku munsi wa gatatu nuko abantu bakiri igitangaza, bakiri inyishu, baca bagenda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo mubarira ati, wabikunda utabikunda, Yesu Kristo yakijije abanyabibembe 10. Umunyabibembe umwe amaze gukira aragaruka arashima. Yesu ashimwe cyane. Mu Kirundi bavuga ngo umukecuru ato y'uruhimbi ayita ubwabo. Barutimayi amaze gukira yaciye akurikira Yesu Kristo. Amen. Yaciye ajyana nawe. Yesu ashimwe cyane.